Te naduk ba kut election kumi isu AP. Bila MS AP. Bon kila kerja asyai ba me bon. Asyai bija ba me bon. Aji siya nga kamja nga don hi namar ba kumta din ka election dengan la lehi kai school biang te bon ba nga don siya nong po te kumta hi jing siya kamju hi ka jing em ngas mo De kalong kum no ka jing im hadin election. ka jing em hadin ka election te ka jing em hadin ka election kuman syong kalong kumju hi kum ka jing em syua ka election ajing siya tangba long kala shu compare kindia namar ba hadin ke election ngila hap kumta mo la sin bala lej man yale election te kila don hi kino ki jing tunju ki bangila bano te hadin jong election hi ngala lej phai biang sha school te ngala yo biang to ka kam hi namar ba nga shim da ka live without pay namar ngi kino hikai ka don kata ka la ka paki ai nakaleng jo sarkaru bangila banlet da ka leave without pay te ngalet leave without pay te din bangala rame collection dengan lali phai biang saka kam hikai tang balong kiwei pat ki kam ngila kendu mau juntut te shwa collection de atrai buntli bunjat ki kam te ndrai hadin jo ngata pada kidon ki kam ki ba ngala haban ino te kidon ki kam ki ba kila discontinue no bat kumta terter te ningkong hi kaba ningkong lalong klumar namar arbanai ngala leave without pay Tang arbanai pilet leave without pay. Namar ba ngapan banai yang election ru hau banai Januari pi te namar ngaklam dan jingmut ndai lingkong menyang election. Te ngalet leave without pay hau banai Januari but February kan. Te ka jarang kat ki ki banai barang yo ST ki kena school. Te ka result kami April jong March. Te din jong kata barang ngala yo ka result bang ngalaram te ngala ngala lipai biang. Oh, pila join apa? Lali join hi immediately kan. Namang ale yu aman syong hiyang kaman syong manusia sungusi esa ru kam dan jingmut. Tendai bede ngala kelumar jingmut ngala dang shu ya tu hok ha tu kopor namar kamlong ko besok ni imuan na kayeng kasam ka ba ruspa dan yang imuan na kayeng kasam ba ngi ong ba hi biang ibet te bangayeng election ru kadai na ka savings hi ka bangla save te kibun ki sacrifices tu kopor te din jo kata ngala poi syong yo te ngala poi syong yo ro ngapoi syong yo nongpo te kadang tu ka yo nongpo ba dan sisin sta yo Hai. te ngala poi syong yo to te ajing sya ban yo jaka ban syong to yo ro kalong ka ba namar kila occupy lupa gitu ki brio te jarang khat pada idan itai kong ba ibu dukan kan te ibu tawi khna bon syong ta te di bang itu hi te utau khna umi thung ka kjat Okay. te umla wan syong dukan te haban sya pu je te ngalik kerpat nai ba lada long bain sya Lang fibu jong lajong kan? ngabu ka jong la jong te din ngatrai kibun hi kiblai i dukan te di gitu ki lipstick te kitiar kan thai te ngali syang dukan ngayo tang artayo hi pada syong namar bai ong yang aru ila dap ong dupai ong petmo ngam ai du ye pi gani dukan te ong ai tang menta ba udang sistem ong tom lelai te artaru bang hikai school tengam lap hi te kumta hi kala ayat kata ka jingem te nang tu din shim substitution se Syanang po ay. shanong po hi te ka jingem kala shuyat kumju hi te nga sngo kam dan jing pher ngin kata karu kom im ka jonga shwa collection but hadin jong collection lain no tang kita ki jing tunju ki ba malum mala Kalau ni mo ba me bon long pisa ham nang mensong asa pentor. Te long ngi basa ang tu ngi si ong ba umdan banot ban yakun persya la don veteran politician mangitip. Te ngir ngim jupai perkara ba pin yakun. Tambang aso lengok kalong shocking ba pio kan tu ka vote. Pidan strategi pi yo ada kan tu ka vote. kawai hi kawai hi ngatrai ka dei na ka tu ka kajing yaki jongi kino hikai mo usdam arajar arpuar
persya ya ka sorkar ka bayde bat ka pe ka jongi namar ba ka pe jong kini kino hikai adhom tengar ngade no hikai adhom hai te nado usnam arajar khanreu te hadu usnam arajar arpuar kala sakut kumju pen hai tingila persyang bani kendu ba ka sorkar ba ngin pensngo ba ka bam kadi ka do jong ka bai kali ka petrol ke kala kiulut hai kadai te ka na benta jong kino hikai bikin manage ka yeng da ka tu ka ju hi ka pe te ni la yaki ni la pensngo te ka sorkar ko pensngo la ka jong ka jing pensngo ka ong ba kamdan pisa kamdan ye te ngi ru padeng ila le homework ba te ngi peni ka sorkar ba nadu kasnam arajar khande do kasnam arajar arpuar ka jing kiu jong ka budget jong ka state kala long daki 1000 crore but nakata ka naki 1000 crore naka total budget ajing shalai percent kabadai ka sales tax kadi bandai becha ka education kan hai tingi bu jing kali ya ka sorkar ba lada dei ba pila alum ya kata ka sales tax te kaja sa egin kata ka sales tax but ngi don hok kan ba wandawa ngin yo kan ya kata ka sales tax kabadai banuan sa kalyang jong education te bis hakata but kiwe ru ki issue tingi pensngo ka sorkar te khadu ka sorkaru kalahap kan ban yo ban ai ngi kata ka bangila dawa but nila yo ru ya kata ka enhancement tinga try ka way di nakata te kabaar pade ban ong ba iyo kumdong yo avut hadu katung try kadika jing it jong ki paj baru ba ki i try bang along kumno but kabalai hinga sungo ba kapor bang yang election hai adan tang ka way ka ta ka jingmod ba ngi baro ngi long kumjo aga constituency jongi e baro ngi long kumjo but lada piwat baro ki constituency pensyam ba kindon kini ki presiden ki secretary ki block presiden ki block secretary kamta datang ha ka constituency jongi pinum syam bandan presiden secretary ndon yai mena ban ong hapor bangi let banya kumtagan ban campaign eru idan bitang arlaingot pangilat campaign namar ba ki weru ki ong ba mi bon ngin wan lang bat pie ong am lelei ong pilet tray la ka jong ka kam ka jam te ngong lelei ngong tamba sa sugar shan ganyanga tambalong hapor bangilat campaign ngilat bitang arlaingot te ladang alet chemupat te ladan menu namupat ladang alet chepentor ladan napentor kumta te kalong simple ka strategy kamdon da ka way pat ka strategy tang kata he ba me bon try ka social media kaya rap epi link ba ma pidon la ka jong channel kaya rap try try kala yarap shibon hi ka social media namara kani ka hakato ko por bangan let drung syaparo ki yang jung gibreu por so namar ka por kala tmit te lingba jong ki social media lingba jong kini ki meeting gi bangi don general meeting te kala yarap shibon te kidan ru ato ko por ngam hadu menta kidan kini ki breu ki bangam pat tip mano badai ki shetwan bandring okay diri ki ba fi haya ma fi ndai bahaya te kiwan bai to kiwan hi te kimdai bangi da haya khnang ki ngam tip hadu menta rong ampat kendu iki te lada pi i ni ka video te sung ba so kontak ngala persyang ban kontak ru tang balong ngam lap sos namar ki sudan YouTube channel kum to kan te kidan ki basit one ring gum to ki set pelat ki channel ki jom ki iki speech te ki viral bagi speech opi da ngarung ai kim dire ki ba fi wan rak nang kamon namar nga kumta namar pitep ingi yang naka parti ba ki gidan katakan nong remba ngimde kin ban siu no ino okay but ngi klam siu ro no ino te ki ba ki one him to da ka jing sungutanan but kumta ki viral hi ki ai ngar ngam tep te ngala ai kubleru ya ki nakapor tang balong haduk mentang ampat kendo iki markemat ngam tep yo ngala kendo ru yo ngam tep kide maki okay te kendiat mo kalau kontroversial kendiat ani kadon ke rumah komo ami mengisak pentor ki ong na ba me bon te penyangi ba hek te ki ong ba pi long ngin si ong dummy candidate something like that kan kadi kadu try kalong sisa kata
nga so tanat ba pik clear kata kajing clear namar kat ni gadi garuma kabala yat mentana la laisnam Ha. te ka kani karuma kami ningkong nakibreu ke ba yele persya nga Okay. but handai hadien pat kani karuma la panya chakman nakibreu ke bala ya don rengkat ru Wah. te Amon hadut dalam akun election kani ka kapten. ngatrai haduk mentar bilang osngo ya handai kajing sisa kamlong umta namar ba an ong epi kumno ngapoi ban yang election Tihaw tu senam araja arpuar hadien bangil ada penyeki te kilabuan ni baru kiwi political party mo kiwan ban kod ban yawe dengan bangan don lang no bat ki ban ki don ki bala terwa tiket bat komniam tai tater ndai ngaklam tere te ado tu senam araja arpuar ngabu jing duai yo bleru pat ngong ba ai nga kanu sign ba ngan num hap bandai namar ngam kwa bandai te tangba ha usnam araja arpulain ha u Januari hendreu te ngaset penyat kini ka program street talk ang te hadu rashan Hai. te kata ka program ngalakot ya iba bright te ngalakot iba Gemino ya iba kinlong kum ki panelist te hadien jong kata tinga bu jing kli iba bright ba iba Gemino hadien jong ka program kan ong boleh pim ya penyang candidate nang tena constituency jong ni namar bang ong hakawai kaliang ladon u bahek tingong kaladon kajing ya pat ru namar ba lami so u ba rocky hek te kaladon kajing ya pat nang tu ho te nang tade ngong don so ba PNCM Hai. te nga pensngo shaking ang ba ka vote dakar ta kalapat bang te ang tamba ki khasi pade Kim Damon ba PNCM te yo ba hek ru Kim Damon Hai. lai no tang gitu ki bala imja ki bala im na ba hek te kidon badi but ban ong iba rokiru adu kata kasur kamdon te ong beli pimpen yang no do nunu candidate kenang ba pinla ba pinyo ya kini ka vote jungki khasi Hai. te de kum kata kapor din katu katne ki pechanga ki ang beli pimyang no mopi tingang ong ki em amla bangan sem kata karai mo te ni ki ang ngilong serious Tak ada hu Januari ndreu tarek terek. te ki ang ngilong serious ki ang lada pikwa te ngikoloy banai tiket te din padeng ong kata te ka Ka bang ngas tu kamot election February. Kata aja Januari. kata ka de ha u Januari Okay. te ngong ki ngong kalong ka ba te bangan rai te ngong wat kataru ngan lechieng ngan yakran ba imei pa bat ngan sekali kai karai jungki te hadien kum ta ngala lechieng te imei pa ki adon ha kam ra sejang ong imei pa nga mud benong ba Gemino bat ba bright ki terwa tiket nga Oh, baru arma di. bro arngon aku jok apor te nga te banyeng election te ngong le kum no tiki pet yang akhir ke ti me kwale yo te ngong kat ba mo pi te oi me pa me kwale te yele te shisha te ki ha ke masuk to te ngong anjit parti yo Baru arti parti nama. te anjit parti yo te ki ang let na ka VVP nama pakatang de parti thamai ikamta Okay. te kumta te ki ang ka UDP ting la DPI te ki ang let na ka VVP tengong to te kum kata Mau try kata di tarik. kata kadai reu tereng Akan reu hi. reu ni nama dala poying janmiet kemudian dala poying janmiet te kanyau tarik pada kadika satar dia te i phone yang iba bright but iba Geminoru kila i phone ako joko por te vilarai kumno te nga iba Gemino to por nga iba Gemino wat sungui ai te nga ong nakayeng te jo email pa kem ya kwa nga bangan let sa UDP te adien penang ong kikwa bangan let sa ka VPP Beli thoi ba. ha ngay so ang long straightforward te ke long nga kran be kumba day kan kumba kalong
Tene bra tenga phone iba bright tenga ang iba bright te jong email te ki ang kiasalet na bat ka VPP. Teng ang ting lano ngin pen scam ya kata mo. Tenga ang iing ang ba lada kasngi bangan join bangan room. Te ngakwa ba ki nong ilam jong party kindon lang kan. Te ang to mele sa don enta te ang ngan sa wan shaw na ipila shy dalawa just thing te katari ka pratrek Haka Sunday bat. January te ang sa wan shaw hi mga ipinang tunayang mandat siya yung ba ardan Okay. te na ang to te din iwan shaw te ngilet siya yung ba ardan kan te halor kata ka jing kli jong pi kalong ba lada de ba ngade lomi candidate jongno ngade banlet mga shaki bangalet ban tiket te kimdei bakin wan maki kan changa te tang taru kala pau ba nga klam sha panieng hanu ru kan te next pada la kibun kibreu ki ang dapat ki speech ki jonga banga kren I kumbanga target ba ya ba PNCM Okay. Henry kibur ke kata kalong kumni pi kibriu ka tu ko por nama nganda keren betang maroi ya ka meeting amju ai keren ino namar ngateng ba yo ki kento yo ki keren kumno kan yo ki bakla namar nga dalet nga prepare ka speech kumno ben keren ti ka speech nga ka shidrom ka shidon kumba shikenta ti kibriu kile kumno ko por ki shit pia kan ya ka speech ka jonga Okay. Te kishim kan ya kan ka speech ka jonga but kinsa kishim tok te ki peni pada ba ngakren tang persya ya ka kongres kan na to ko pol ni ngakren persya iba PNCM tambang am kren persya iba elhek te hendai ngaju ang bet nakapos kapor hakawai ka meeting ndai tang kawai ka meeting baro ki meeting hi te ngasit kren persya be ndai ka BJP ba adu mentaro nga kren persya bi ka BJP ban ngaong ba ki brio ki ba join ya ka BJP dai lang ka jing sungo jonga kan kidi bantang no iki certificate sung ki barkhad nam ki certificate sa school bi ai kan namar balai If yung ta. kalong kumni kan pi ladang ipet hiya ka jela ka jonge baro ki banang bastan kinang ki start na ki institutions jong ki kristan Correct. te ki yo degree baper na ki institutions jong ki kristan te ladangi pet pada ya ka BJP ka de kata ka seng ka bale ben ki kristan te ka de kata ka seng ka bala khangdu ya ka jingwan jingarap nang tinabar ya kini ki funds baro ki baper ki bajuan ashane ban shnaying mani ban yarap ki badok ban yarap ban pelit school ki badok ban aijan ban aying ta baro lakhang lut de nakadaw jong ka BJP but nakaway ka por nga juong ruba dalilero nganom yeng nganom pohi banrung sa BJP namar kalong gubni kan ba ladang yakran sa pangka BJP lese kala ban bun pisa ha andangi de ki kristan adu kan na bakan kit ya kata ka jinglong jungi long but sisin ngila de kamud lalong gum you have sold your soul to the devil mo te kamud tangkata kalakun but kabakaddo ka jing pensya jonga kani ka por kalong ba mental alais nam tenga pilawan sa kayeng ka jongi pi yeng jongi tang madrong ka bike ka scooter ka janjar ha te ki ang gibreu ba ngala thiet ya kata ka kaliram Hoy. Kadang wa kata kaliram dor kaliram dor te ki babon ba kalayat ba kata kana te ang mental alais nam ba ngala nya ya kata ka kaliram dor kumno gan tang weru ubre tep ya kata ka number plate jong ka kali jong ka de ga bakano tada de ba ngadon sisa kum kata balat na kataru karong iyu kata ka kali syuang kaliram dor ka de bandan am ka kerteng ru te ka kerteng iyu kata ka kali ka number plate di bakano te ngade bandan am de banya bat ka bakado ngan pak siya ya kata ka kali te namar ladangi ong hanong poru nga sa away wat ata ka jaka ba sa away mangaru tang ka bike ru mlong ban
hapak hapo jong kata kayeng bangasa te hapak sesurok te wat kekali rong hapak sesurok bun ling hapak be hapo school nambar bumdan jaka ayu kan te long kita ki breu ki barang penyak kita ki khana e tenga long akarpat ikila dakila te bakin shon kata kadur baki ni kan dang menin min sisngi ru don tawe u breu ubayat bat ngai kapor election wang ngasngo pipila thiet jaka ka bahe bang te kadat te nga pios no mo kata long yasu kan yang kerteng jong ta ngong tong nyalit pet lang ya kata ka jaka te ngong kat kum ka jing tip jong te nga kam thiet kono ka jaka te bat ngam dan hiru kum kata ka pisa nama ni nomon song li karam ba ka jaka te ngong ngam tip ki mi nei kum kita ki khana ngasngo kinyat behi na kawai ka por bat ngasngo komen ba adian mental laisnam layok ban juba ba layok ban pensai ki breu tela da long baleng aklam pensai ro bro sikata namar ngasngo empat don bawan ban keli yang aku kata dai bangan sulet hi bangan ong gum ta rong kata ru ka kam ngasngo ka long ka bom dai gen long kum machupen kesan lo dia ka kat ba ong ki breu ro ngam sngo don jingmut te kum ba long kinong hikai rung ihaban peni ka jinglong eki kena school te ihaban peni bangi don dignity kan boleh ngin su let bangin su ayu ngin su pensai daladi long klam da don kata ka opportunity kan ban pensai jadi te andla dep tuk election nam long kumang oi pimene nga personally ngam modur ba pinyele ka MLA election ma tamangi angnot ba boboni ba pinya kunya ka MP te masunda election tu yang toga namar ba kumba namar tang arbnai di fipen kre tingi mod bet pinuan geng kumu MP candidate te beliu pi kenran di nama trai pi kwai ban yakon ba ya dei ba ka MP candidate mo kalong nganong kum no kalong komik ru kendian kalong ayu ru kendian namar kalong kum ni hakapor bai wan shawi ba bright yang ban let siang ri ba ardan te hak to kopor kumbanchuang ngadong long very popular aku to kopor te ka VPP rum pat don than patip do kata te kadang long silent ba atau kopor kan te ngang ong ye ba arden atau kopor dak ba shay ngong bang ong kajing tumu jonga te jing sya kamde bangan yang ya ka MLA election menta namar kapor kalatmit but long kala kan bangan cover lot barkhon jing sya ka idea jonga hi kalong ban yang ya ka MP election namar ka vote ka khambun shabar jonga constituency te based on that te bangi keren te iba ardan ni pe jangai ong pilatikna te ong ngalatikna ong tangan patikna te ngana muan ne ba nganrung syakani ka parti ka jongpi te ngila dan kata ka jing keren bolong very informal bo ta ka pon te ngila ya kublekti ru alor kita ki te ka jing mut jing perkhat kena jonga ka por te ngala shu assume kan ba na kaliang jong iba arden ba bright be don lang tu ba ki pedang ya kata jing terwa jonga kan kabalong ba ngandrung sya parti jong pi pat bangan sayeng ya ka MP election shoot te long kata ka de ka jing mut jonga kata ka por te ngamtip pada namar ngampa ju ya dei kanu ka liang bat ki politicians katu kadang dei ka first time jonga te da kata ka jing mut ngalarung te bat da kata ka jing mut hi ngal ayat chakaman te hadien bang ila ram ya ka MLA elections te ngapen mi ya ka weka kubor bang ang namar ki bun ki ni ki supporters ki la yam tengong ngalai wat sungsi namar ba ala sim senam ngan sayang ha ka MP elections tengar ngala bakla namar ba ngaklam
kelam ayus long kelam ya keren biang kan tempat dia kan ya keren biang Pila abad bayi gitu balai ngal abat ya ke balada dia keren te ngadang mut bam kam shu ban ya keren te ngadang kumta kan te hadin jong kata apa te ngayo phone ai parlan te phone yang ngayong vi pen mi yu kum to te ong yang matip ba pilong very emotional right now te ang don't be emotional wing na to post am kata fi penmi aka channel jang kata kasulong kum basu tho kum to long just right up konsoli ki supporters tengah nga penmi ruha along ang to community kan jong YouTube na penmi to dia din jong kata baila phone ba dan imta te ngaru ngaweng no of you na ngaweng no namar ba layo directions ni bang weng no tengah weng no dia din jong kata kibun ba kibre bawan siya long nado baram election hi kita ka jingwan ju gibre siya kalong non stop kiwan man sungulam kiwan imtaban I mean CMA long sungu shibun ri ki tamba ka to ko por bikiwan bun ba gibre ki don gibre ki babha ki bawan ba ki don gibre ki basni ro ngila ban ong ti gidan kita gibre ki bawan ki ba asu itu kmat tamba longam kan mau shu mano kide te ki ong yang aba bangan day ban yang bet yaka MP elections Tengok apa sengau syaki ngong ba ka situation kalong kum tai tengok saya pet mangil hak ban yok ban yakran shwa ba jong ibar dan tengok yang bet ki ong da femio tikeru yang independent te kami kan kata ka jingkran ban yang independent okay oh te ngong bet la ban le kum ta tengok saya pet Tiada pada kita gibreu kila persang ban convince kumno ki angi ide na ka VPP youth wing but kita gibreu na itu ki dan ki badai yang taru te mechwa te menta tengam tip shu namar bal aslam ngim da ayu shu te ngong ngin saya pet te dedap kata mereka layat kata ka kubor kan ba mebuan uang ba unyeng bet independent dam yo tikerun yang independent te ngala kurma jung mo jung berkan te hadin pada nga tho ka siti nga pai ka siti sha jong iba arden nga pai ba arden ba albat nan tadi doktor kara doktor ki iba bright te nga pai ka ni ka siti kan chiki ban pen sungo iki egi jing ya kran jong i sho bangan yele election te ban pen sungo ki babun ki manta te nga thoi ka siti te nga klam yo panu reply nga phai ka siti haka kan artrek jong umach arajar arpulai te klam yo panu reply te nga rungas ngap no te haka khat pratrek jong umach arajar arpulai te nga phone i Dr. Batskem haka khat nyo trek jong umach Tinga phone i bang an karpadi i ba ini kendu yang haka pratrek jong match. Namara tu kapor ngi jan ba i Dr. Batskem. Namara ngi kendu nakawi kapor te durasan namentara tu program street talk. Te ila tre ban kendu tingi kendu ang te hajayau. I mi nang tu na college I wan kendu yang tu restaurant kan dia tingi keren im ta tengok kan osam sutu kan ngong ke ni ka baca kum ni mo like ngong ba kan ni ki ja ki don ki rumo kum ni don rumo kum tai ngarung ala klumar ngong ke ni ka baca teng la ya tu I kata ka situation ka balong kum tai ong ni tengi na kham tip I ha ka bade kata ka jing keren jong phi jong ba ardan ba jong I ba prai te ong ngam don jing tip I te ngong ngai ing ong Asa ngong na kalyang jong ngarong ong di banga ong bangan pen ben ong namar bangi keren kum kirang ba ak takapor dak bashay te ong ladang yo bangi keren biang kum kirang ba dak bashay te kin bet kin ke te ngalabu appointment ru atakapor ba ardan na benta bangin ya kendo bangin ya pen bet iki ong da yang manumoro umper tambalong tamban ya keren dak bashay kan te kata kala ya kata ti ong tu kapor ngindang don assembly
Ti ong ba ibarat dan 4 ta ti ong angin saya kendo dalakut kata ayo assembly. Ti kumta kan kala kuno kata assembly ti adin ngarung ladon be sunong po. Tapi kami kendo. Ti ngiklampoi banyak kendo kanya kata. Ti kata kadeka kumno kami kata ayu banyang MP kan. Ti long ndai long ngaru aduk menta kibon ki keren Jepang kata tang balong kajing sisa ada kalong kumta tambah long naduk gitu ki poru mde banga ong ba ongan pen bet namar kidon kini ki breo ki beran ka misconception ba ngam donjing ade shu ba ka VPP ni kumta de nakadaw ba nga khamyo tiket MP kata kade jing bakala namar ba hadin juga election gamba ong EP mene tinggal late no sunong po ngala high school ngala pasyang mali chong yo te din jo ngataru kidon gini ki fair ki basit pelong dan ni fabulous family store tinggal shit boy ben chong fair hakitu ki fair tarang kumta gen longi haban petra kumno bangin survive mo te bangin chulit boot bet ta te kami hab te kalong kumta jing sisa Ti kamot ba kata kala syukul lakut kumta. Ti MP election. Ti kamot hatu kopor pila mi na ka parti na pimpat mi na pidang kerjaan na. Banong bangan mi naka parti nga kelampat mi officially kan. Officially nga kelampat mi. But officially naka parti banong bangan yo kata city kumba kiyo kiway ban suspend ne ban chabe ne ban iru. Kataru ngampat yo. Dia kamut kadang kalong be HLR kan. Ton ABD berkata mah di imi ni TV audio clip kan mau. Na viral ba iti audio clip ngau. We can something about reservation something like. Kamut katu kadi after MP election ne kadang dai shwa MP election. Katu ko audio clip kadai ya katu audio clip kalong kumne mo. Tidak tahu kita ki kena na dai na mau keruan. Tidak tahu kena don balarang ba eru anta. Te kiwan kia keran bat nga. Te din pergi keli yang ngai ko opinion ke banga sungo shpanga reservation policy. Te nga pensungong ong ba ya ka reservation policy hi bangin ya tau kat kom ka jingbun pa population teng ong kami hab. Teng ong namar ba ladang ipet aka jala Meghalaya mo. Total population ng Meghalaya mentangi don kumbalay pusan lak. Kat saulak ude u khasi bukan top ya u kandiam penar bhai war maram uliam lengam te but kandai lak don ugaru but upatam te kide kini kiwe pat kijat bendre kan ngila benong kidakhar te ladangi pet kat kum ka jingba jong reservation policy ya kan ka jala jongi te 100% la ayu garo 100% la ayu khasi bala include khasi jantiang ta ki ong but 100% kade na bentau SC OBC te but kat 100% kade na bentau general te ladangi ong spangu general te kamu ude dakha te lada pi supet ima pi su estimate ima pi atu tau dakha ga jala jungi udan tang kat 100% mo te udah karubun ban ya kata unundon tangkat 100% ula ban palat ya kat 100% te subu ladau ni udan 40% ladau udan 40% na ka total population te kamut kata ka 100% unbam na no unbam nangi ki khasijan ti agaro am unum na ban bam no SCOBC na mo SCOBC undan bet 100% te te bat kadang ka jing keren doa kopor yakini ki EWS. Nakaliang jongga VPP kipan reservation laka jong root na benta kini ki EWS. Ki EWS ki deki economically weaker section. Telada piped manu kini ki EWS. Dai ki EWS kimla la piped kat kum la pila ban Google ban ero ki EWS kimla bandai na KST. Tika bumut lada kim day na ST ki hapan day na ki general. Tiki general la ka jala jongi ki di kita khar.
Te ladangi ong bangin pan reservation na benta ki EWS ru kamun ngi pan reservation na benta jung kita kharuk kan. Te namar UST ngila khen nu pate bekilong economically backward. Kila haba yang tu ka. Takadaw kin sayo reservation de. Te kini ki EWS pada kide na kini ki general category kan. Long most of the time kan. Te kide na kini ki general category. Te ngam sngoi hap kan ya kata. But sakawai pa ladangi pechu ya kanika population jong Meghalaya. Te hangni ha long ladangi pet ya ka population jong Garo mo namar hang tu kila edit pi ka clip jong kata karukom kabubiang ba. Te amde kabamut ba haga tu kapor ba piakren become realize ba ula dan record something like that. Em hadin ngasngong ang imat ula record uni breu te ang become recordan te kadan kata rubong ang become recordan tangba ong em ta te adien jong katang ong komunika ong ngasukali namar ba long yodi ba fi record but kani ka poi shaki ki bomdai ki breu te kamot ba kila ban shim ka bu no de ki we kan temde shapang tang ban ong ban pen sniw nga kan namar ka jing batay jonga kata kan ngan batay kam menta kan ya ka ka bang la kren ng tu ka bala edit kadang ong ba ka to ka clip kila edit ha kata ka rukom ban penlong ba ngasniw mga kan te kalong kumne balay ngam kersyan ya ka reservation policy kat kum balapan ka VPP kalong kata ka population te ka VPP ka pan kat kum ka population te kum bang ong EP ba dakhar dan tangkat 100% hang ni aja lajung udan palat ya kata bat nginum la bangin ong ba bangin ong ngin kabrep te banum pet ya kata kadang pet ya ka banginum consider kan memang ka reservation ni lada pet aduk kan national level ru am karukom bha haki states ki bapiar kan lada ki bha kat kum ko population ka kalong kum wai ki haban shim lo baro into context te kumba IP te kadang ruang to clip ki ba kila edit akta karukom ong yo bun ugaro banyangi te ngitep baka population jong Ugaro kedai khandai lak tangba ladang ipet ya ka population jong Ugaro Meghalaya bawan tabut Meghalaya uba kamya la dia ba udai nong Meghalaya ta tang ta Ugaro Meghalaya menta Ugaro ha Bangladesh ru ubun ba Ugaro Bangladesh udan kumba shilak arpau hadu arlak tam Ugaro ha Assam ru udan kumta kumjo te ladang ipet population jong khasiru hante ha Bangladesh udan kumba sanpau hado nyopo hajar ngun te menta ladang ipet ru Ugaro kidan arngut ki Garo ki balala banyo MP ha Bangladesh uwe na ki ude Joel Areng but uwe ude promote mankin te ni promote mankin ulayo minister hang te Bangladesh te ulayo ude na ka Awami League but ude state minister jongga cultural affairs te menta ka population jong Ugaro pila ban mudur ba ulala ban yo minister hang te Bangladesh te ladang ipet kat kum ka reservation dai ka jongi menta PE ha por ba kami kanika bangi khot ka roster system. Hapor baka mi kanika roster system kibun na kini ki breu ki jongi ki ang ulale shiliang Ugaro namar ba dami pos subu arngut ki khasi jentia prangut ki Garo dai ti balai kami kato bat ki ang balai kami kato kat namar baka roster hi kadeban pinya katjo balance ban pen balance ti lada phi pet kini ha sekretariat dai na lu ki por menchwa balai ba kabun kapu Ugaro menta de namar ba na do usnam khakndai spanyo puar hado reason kibun kipus uyo ukasi kumno uyo ukasi namar kat kum ka anjong ka reservation kolong ba lada kani ka section tribal section kamla ban fill up
ya kata kamut kani ka way ka balang kompeten kan yo no maka ti hakata ka rukom kan ba u bun u kasi ubalayo ya ka kam nadu kasnam ka kandai Spanyo pu'a katkum ka jingya jongga reservation ka barem te nalo jong kata belengas ong bayo bun population jong garo menta ladang ikan Jepang ka reservation jongi ukasi kadau di ukasi te kamu uyo am goto SD certificate e kamta menta pet ke e ka baja hante Hagaru Hills menta kami ke jing kluma recently kadai ba wat ubom de garu uyo banyakun ya ka GHADC election mde dang kata pada pilet Hagaru Hills bat pinwat iki batray sorkar kam sorkar ren hapo jong kota jong garo babun umde tu garo namar bakat kum ka reservation jong garo kum kat kum ka jing penyak jong ki uno ubreo ubanang ban kran ya ka ketien garo kila consider you ubau de garo pa kila ayu kila consider you ubau de tribal de na kata daw ba ubam de garoro aduk menta uyo ban le don bor haka GHADC te ni pat ki khasi shane ngilong ki ba perking ba aduk kata-kata bangi abi tangi ki khasi ka ba palat tang ba sakawai pat ladang ipet ya ka census tenga ngaju ong lu nakawi ka por ba kalong ka ba ma bangin ya crunch pangka reservation kat kum ko population kat bangi impat tip ya census te kani ka bangi don ka population census ka ba menta ka ditang ka idea te ka bangi don kampat de ka ngimpat la bangin ong ba kadeka exact survey ayu namar ba ka last census kile house name arajar shipau te ka new census kila de ban le house name arajar arpau tamba de na ka daw jong covid te ki klam la shuban le bat menta tinang lum census tmai te halo jong kata te ngala kerendu har to ko audio tamba kata ing kum bang ong iba ki edit nga ong ruba kat bangin pat yo ka census ka batmai kalong ka bama kan bangin crunch pangkini ki takadawan sa ong ba yo la shay dala ada belum census yo bunu garo namar ka manipulation kan don menta kini ki batray sekretariat udai kini ki bala slam gen ki bala tri slam tapi pe kimde ti garo Meghalaya kidi garo Assam tada village tisha nungpo eru wat ki bawan school jungi te ki garo ki bawan school kabang hikai mga ki babun ki garo ki dei ki bana tisha Assam kam tamle kini ki gabel ki shubu ki dan gini ki gabel moment something umtam kini ki bun ki bade nasha Assam te abang akren ya kata hakato ka audio ngakren da ka jing smooth hook and da ka jing pit kli tang ba kumba kalong ya ki punta ki jad bendrio jungi ne jong no mo I koloi palat bangin kadau ketikan klam da don bakli dang dei mo phi menta badang kli ba ka balai kata kalong gumta yang amdan bakli da balai pikiran gumta ke kata bala edit shimbe ja ka ba ke kata bala te kelong gumta kan te menta dala ja kini ki baro te longi asdang banyu I kan ke ka jing shisha te ka jing shisha ka de kata te hakabaya kren shepang jong katu ka audio clip ro ya katu ko audio clip kila ula niuk na ula record ha ka shpau tarek jong ujun arajar arpulai ngakan mau ba ya kan ngiru ka de namar kan ka de ka sngi ka ba perlok jonga ulet ban pelat film station mau karwan ulet ban sandan yu ba ulet pelat ya kata film ka jong but kaderu ka sikha jong I me jonga te ngalatep ka tu kasngi ba uniu long ka bamut record por pi por ba jingle por ba kran to ngi batai ki kali tenga batai de kali menuru kan de ka jubab te adien jo kata record adien edit kan remove gitu ayu kumtakan but upha ya kata ka recording sha ka VPP nongkram ka group
Te uniu kena udan hapo kataka grup VVP nongkram te kataka por tiki don ngin tiki perlok jongaro ki badan hangtu tiki ong nga pi akran iyo kom to e kom ta te ong akran iyo pi kram tam ta te ong akran men kom ta tiki ong aman pa tiki pa sngap utuk audio clip ong oh kan te di mga akran men de tama ki jalo che ki pede tiki we ki ba ngala batai te rin pede ki ong katukal ayat kom ta te rin pede ong mano ba pa te ong pa to kana te nga sim number jung phone kan te nga dang kan mau tau kena na mau tau kena udi banang kena udang kam kena banyang aro te nga phone yu nga ong ba balai kan mele kom ne te nga ong balai mele kom ne te nga ong nalor la dame paru balai me palut full balai mele kom ne kan balai me da edit me kom ne ta nong menta te nga ong menta nga le chupulit ang yu ta kapor nga le chupulit te ngan IME daga case ngan IME daga defamation case but men jot na ka jing em na marwa me kwa un penjot ka jing em jonga te tau khna ula pan ma play 8 adien pedam ta kan ski kat bangadang wan nang tina mau karwat chieng nga perkhat atat kai bangan le em ta te tamba kamen sim jonga kam sha kan te nga wan bit no chieng te din ka to nga duai te bat ngahun la kahun kan ngong ja kat baja tang ba nganom le ye kan yom new phana te nga sap nga ap ngong lanu kan mi kan ne khat wi tarik lu kham mi khat ar tarik lu kham mi te kam ta kan khat lai tarik kham mi ta kham mi te ngong kadon ayu kan chulon dat te nga ap kami haka khat khandai tarik kami ka khat Kami khandai means tarik in the sense of a video ne. kami Nong ko audio tekalalan. kata kan but audio kishna but in the form of kishna audio long bakan mi pajba kan Oh, okay. mar kim pat kam padyat pajba haka khat khandai tarik jong ujun kayat pajba kan kata ko audio kayat pajba te kata di shwaban penbanaya ka MP3 kan te kayat pajba kata solonsar haka khat khandai tarik but haka ta khat khandai tarik nga lalingo na marba mdete bakami na kawi ka channel na kawi ka source na makayat ha YouTube kaya ha WhatsApp kaya ha Facebook kaya ha Instagram kaya ha kaju ka por at the same time te nga sutu kan ba kane ka kamde shu kan ka ba kajing bakla khna kan ndai kane ka ba la long pre plan danu kan but kiya kita ki paro ki channel te ki ba Aga juga por. ki ba ju mi ki jingkran politics ina ko ka por am ki mi aga ju ka por kan baro ki channel te yang tanga shu up nama ngatip na dien jo ngata kan wan stang ka jing tim te kalawan gen ka jing tim to tengah la pen kre lupai la dia ba ngan pediangi kita ki banwan namar ba ngala dabduai te ngala scam ru bang jakat bajam lele namar nga khamdon ganon o jingmut ka basni te tamba ka ka bangam la bansha pada to por kolong ba jo email pa kalakta plat kan ki te ki ang belai pi le kumni belai pi kran kumni tenga nga yatu hoke ki kum bakalong om em kamde batai lo diki kum ta kum bang ada batai pi te kyang tol abyang kat to kyang la abyang kyang kam dan jingmut kan kini ki baro te kyang pi le no ya ka tre bino ka kam la jong dan kam gen ba pen perkhat na ba pen kuslai pangata te ngaru nga ya tre bino ka kam la jong kan adin jong ata te du menta ki dang ya bi kita ki jing kan tho ki jing kan no na koi ka por te tangbalong ngam sungo ye namar ba na khamle ke bom dai te bun le ki breu kila ong yang kila khadu judas re nga ngela long ko man shu ong
tang belai betem tang belai betem ya kini ke baro te ki khot sa kumno ru ngam sungo ya namar ba long ngasngo bangadang long kumni hi kumbangalong kadang yo ki jingger khu hi kumbangayo wala ngamma chibun ki jinge ala du lut baro ki kam ki bangatrai laj no stangga ni kam hi kai bang hadon menta andai Aduh kata kalak ta ba ya kata ka jingya lenti ka jonga long kalau ni buat membon long kadi ba fi affiliate to a political party ba. ka long in many ways mo ka way ka de ka jing affiliation political party te mde political party ngan ong affiliation to politics te kata ka juja hai sheu ngala expect hi shaban le election ro ngala expect hi bakin dan ki banja ndai ki dan pada ki way pat ki daw ba kala shulong no kom ka personal enmity kan te tang balong ya kini ki baro ro nga pediang namar ba kajing em jung breu tingi haban ma do di ki baro te ai ngo yu blai ro ba let's say lada de bang ma kini ki ru nganom lan but let's say yo ngan long breu bos ne ban lada ngayo kuman chu tu ep dang artayo menta te namar ngadang don pi ka number phone jung tu breu tambo tu breu to don chu number phone jung ai man te ngai chu check kaim to ngai ka dp jung u kan ngai be don i khlung red te check kum to ngai khlung red ba dang red kan te ri nga text kan ju oh ini i khlung dp di kun jung pi ma te wang ho te ngalak kali kaptang iu te ulai athu kaptang iu te hadin pre wang pidi mano wang am itu kan pi pidi mano te nga ong iu ngadi ta kan iu breu ba pilamut ban penjot kan ngajing em jonga lais na menchwa te pada tu ta ngap sipang adin juba kan te din upan ma beng te ngam le kan nama long chet jai chet baklai chede te utali lo ong hadu ba ong ye ke ga bangala le e pile jing ngam dan hok su kan bangan nang emru ong kumta te ong mot ong kumta mo te adin mangadap banya kran bad u ngasngu sup ba kata kamen sem namar banga perkat kan ong ba lada de ba ngalap pai kaliang yu dak basnia te kamot mauru un sniu sunan gan bro she jing em te ki kemi ki pa jung u erung ta te nga shu ong yu ong shu ong pi tang ka we a shu text khat do mi ong ba menta pla dan kalok pla dan ikon menta ka jing em kam de shu kan tang ka jong pi pi ban em na benta jong ki te nang ni shakhmat te pi ban kam pikir kan ya ki ba pile lani ki ba pijet ban le kan yo namar kanum kata shu tangi pi kan kata ya ki kon ki ti jong pi long kata ngasung thu ba namar ba nadu bangarung politics ke ba jaya nga le se nga kam da kata kan namar ngalapan kre tambah ka kata ba bre ayeng asam te kemik pa ki para te kakta kan tang balong menta ti kimle le shu namar ki banga em ka jing em ka bakumno te kam don shu kan wan wajing ta but menta din lais nam ru bangan sa ai kan ka interview e pi ka long ba nga shu kwa ba ki breu kin tip kan ya kata ka jing ya lenti ka jonga but kim de kan tang ban shu assume ba ngalong kumta kumta namar ngi nget ba bulai ula bentai ngi baro lala ka jong kaminta akapor ba nga let banyalap kata ka last general meeting hante hamupat hamat nga ong ta ba ngam tip langan job ne ngan dram yak ni election ngam tang ba tang ka way ngala ban ong ba ngala pendap kan ya ke ba ubelai ula
pha nga bangan le namar masung ka jing kani ka jing yang election jongaru kadai kata si bentai kam syong bang job nang ram dai ka syong ba kajing kala kan wan nang nu kan ada kam wan nang baknaru alis gila benlong tangkum kita ki plia ding ki ban yarap lah. Okay, to ngangin yang ya keren yang kiwi pat ki kapor mana madang pun ki ban discuss tentang ngimlak ban cover nama ka jing ya start jang kapor tamba kidan katukan ni komen supen code mah to ka MP kum to ka ayat te MDC rupi klam yakon te dak boboram isa riki mentakan ni ubli la ibet ban simna tekan sawan sa ka by election te ka arpu praru kalajan te pila hoi pila tristam pila ale bon ki ngakok banang publish bon nam ta to ka jing ki ad hoc it's like one of a kind ka compare ka to ngila ban ang it's kalau ka ban sa jing kan mau serta menang adang iya long time sebana do strict make kin sayo ka piskil ka batmai te ko ang publish bon ro namar email jong hari di ka ad hoc te ka along ka jing kerkupi ya bobon yi babon syama te ndai ki pajba ki kemidenti ayu me buan udan bandang habi dai bat ka to ka by election ka way but 2028 lah kemudian ada next year kelak dai ti hatu pidani iban ang halor kita ngan kita so ka way ka point mo kibun ki brero ki kibun ki la expect andre nga bangan yang ya ka MDC election te nadu ningkong nadu por bangarang yelap election ru na benta ka MLA ngalong ba ngam don jingmut bangan yang ya ka MDC election kidan ki breu ki mut bang petpo ya ka MDC elections ta kada ngam tre ban yang ndai kamlong gum takat kum ka jing smutu jonga UMDC ude bandai ubreu ubalarang ba uba layat nanti bat kakur kajat ude breu uban tip ya kariti ka dostor ban tip bania ude bandai ubreu ubat namar ngi wan ka oral tradition te ude ban ubreu uban tip bahai kita ki kan te kumanga ubampat yadan bentai bat kakur ubampat yadan bentai long ha kita kipor kan bompat tip tang spang katang jat ru kumno balai kitang jat nakano karukom kitang jat te empat tip habai dei ki ka jul kompanya jongkarat song kiwi ki babun kan te kumno kan ngangan let ang te ki HDC bangan let pancnaan te kata ka pang ma kata kalong ka babakla kan te namar pi bun ki penon kam ya kan ki MDC election ki penon kam bakla ya ka menta ki bun ru kini ki ayu ki penyeng ki kena ki badang kena ha kan ki MDC election ki penyeng ki ba kena te ki endorse ki kena bat ki juang ba ke MDC kadai ka jaka ban kenti sya ka MLA training ground kan ndai kata kalong ka babakala ha namar ba ukna unumpat la pan sungu thulut ikta ki ke te lor kata te ka bai dei ka by election ne ka bai dei bat ka MLA election sa ka arja apopra ya kata ngampat la kan mentep namar ka rai ka syang hai mei pa kat bagi rai lada ki rai bangan hapan yakun tingan yakun lada ki rai banganam yakun shu lu nganam tre shu ban yakun namar kam syong tang hangi hangam shimet dai ka syong aka jingkwa ka syong kiro lada ki I ba ukun jungki udan jingkerman namenta ki emlang salang namenta ka jat benreu bat ada ki pa te nganlet kan kamu pilong kebamut pilong koloi you are ready ban mi madan yang sesin kan kasyong ka jing penya jeng email pa bali ki babon ong ngi hapan dawai shwa namar hapan kre ela dieru namar yala dieru ngai ki bon ki jingduna kumbai ki I gibreu lese mentale ngala I kampalat lu te bat apersang shwa bangan penbet ela dia bat lada ublay ula ibedi te kemut kapur kan sapoi te namar kadon kayai ki baro bat ngasunget be kata okay ta kulu shubon ba me bon pidan kanunu kubor pin ai ki parlok ki jongi ba pe kini ka video te ka kubor hi ka bangadon ban ai syaki parlok ki ba pe kini video kalong ba
long trish tom kabaning kong hi gade pin trish tom bun sien ni ngi em tang da ka jing bisni da ka jing pihun yala dia ru ngem trai yakiwe ru ban trai ngem ailat ka julong ba komta but what you pendu men siem ya ki perlok samla jungi but what you I men siem thok ru kan marbun ba mentagi io pilem tam bikin yo kata ka jing sungutanat ka jong pi kiaro lebet te long what you I geng advice ka bom dairu ikniki perlok samla but ni de ban yang be hala ka jong kanong rem mar ngaru apor banga late yang election ila banong ka gul jonga bangan yang election kamde bangan late bangan yo bor tani kamde bangan late bangan yo pisa handai ka gul kalong bang in wara jingkala ka imlang salang but kamtam ha ka education let's say ka wi ka por ngila ban ya kren kambha kumno bangin la ban wanra jingkala hakal yang jong ka education hakani ka jela ka jongi te nakal yang jonga tangkata hi but lada pimla ba pin yang ha kata kanong rem ka ba pidan ba pimla ba pin kren ya ka e ka ba pili ban kren te kamo lada pimlong e ro omlelai tang ba pim dei bandu ya ka hok ka jing shisha na po jong pi tangkata hi Kulisibon ba mebon but tatay kendo pat kulisibon ni pibara. Kulisibon